Aşağıda doğal taşın kimin evi bu? Şimdi kırışa büyüktür de normal taşın evi. Kırsı aytıp gelmeydi ki, Kudayım saqtap tur, buna balдар özümüzde tinç ekensizdir. Ben kalgan bardığım bulup, altın baş alan bolsa, akıllık bilen jardamlar bolup, ona özümüzden des olmazlar bolsa bütöptü. Ama şu bugün atayın var alıp koyun dep geldik. Yetekçiler turasına Atayın komitette şu Atayın nizam kavlanılarda, zakon kavlanılarda mildetli kamsıtandırıyor dep. Uydu söz kamsıtandırıp koyuş gerek de. Zakonda 1200'dür şahı. Kamsıtandırıp koysa, Kuday saktası şunday bir kırsık olsa, şu kamsıtandırıp kampanya gelip özleri страховой kampanya төлep beredi de. Bundan kokusu işteke bolbosa al ortadagı akça olur. Ortada akça olur. Bir yerde sel yetişi mümkün, kırsık boluşu mümkün, su alışı mümkün. Oşondoy жерге баягы садака катары койсок болот да, ошого берилип жардам болот. Баардыгын эле мамлекет албайт да. Эмне деген кырсыктар болуп атат, канча деген үйлөрдү алып атат. Бул чейин 1200 сом шаалды. Айында райондордо 600 сом акча да. Бул bir жылына айына бөлүп келгенде bir 50 сомдон акча болот. Шаардагы мына сиздерге 100 сомдон акча да. Bir пачка сигареттин акчасы да тогон. Ошон үчүн мына эми менен сиздер ушундай болуп турса, кеп сын айткандан алысмын, бирок негизи бул баардыгыбызга закон аткарылыш керек да, закон мыйзамдар аткарылыш керек. Ошон үчүн мына элге айтып деп түшүндүрүп жеткизишибиз керек да, бул биздин милдетибиз. Анан эми мына бизде ушундай айрыкча ушу Ош шаарында туура эмес салынат да, бири-бирибизге улап кетесиң да. Ушул сабак болуш керек. Бөлүнүш керек да, баардыгы өзүңөрдүн эмелер бар, чек бар, бөлүнгөн забор деген болуш керек мектепте. Муну сакталып келсе, бири-бирине катар кете бересиң да, забор. Ол керек да. Кырсык болсо баары. Шарт менен акчалардан болсоңуз, усталарга адиктеле интересталарга эме болсун, а? Бошошпаңар, жакшы болуңар. Жардам болсун, а? Акажан келин. Бул сиздики жардам болсун. Жок, жабат болбоңар, бошошпаңар. Берекесиндесин, маз болсо дагы жардам болсун. Актын башанан болсун, үй табылат, термит табылат, башка нерсе табылат, да? Чыгып болсун,